Ka Agency for Sustainable Development Initiative jongka KCP sinot sepni kan penyak ya keselongron sipoki aja penrio hakisitrik nailar aja apenrio hakapor sunsteng menstep HSRGT parking lot pulo kajing temu jongka ni kajingnya nyelak kai kalong man pensaya jing kersan bat kajing ai lat yaki person with disability emlang saalang ke Agency for Sustainable Development Initiative KCP sinat sepni kalapnya ya keselongron sisin sistem nadu usnam aja katway Sustainable Development Initiative kemereka weniki unit rekam jangka SELD Department jangka KCP sinat sepni panidan ini rekomendasi dengan peloncaman jangka agensi mengatur berarti online sekretari jangka agensi nidan rui Reverend BCM belum Konbina jangka Operation and Facilities Committee jangka Selangor bat iba bening lingkoi long way ki dekat jangka committee long sports official ni wana ni nak benta ban penbana paiba ba ke Agency for Sustainable Development Initiative sesian ke penonggian ya ka Selangor arja apun riu haga sitrik jomna endas haga por sunsteng mensteng hangtai ha SRGT parking lot polo yang ni karon ni laju long nadu kesnem arah zakawai but kini ketika sien ke bakat lai ke bangio menelong ya kini ka Selangor ka ditu jong ka sinar agwa pelong ini karon kelong atli kijikmu kemenikong bersno tu sekali ulang salah ya kecilnya bat kecilong ringkat dor ke beri ke dan jinduna hagir khadmat bat kebaat bat kelong bat penifan nak kemata projek ke berkesinat kelas yang kenang panai di sepi ke kerpang nak kemata kenang ke dan jinduna hagir khadmat bat kelong kemairan di jadi inclusive secondary school anti amairan Nantaka Community Based Rehabilitation Center Mairan Alidan Ruya Reverend America Center for Integrated Education and Rehabilitation Hantai Maulai Mauro Nadu Kusam kini simeta ha keseloran ki kentuk nadu ki kelas sekolah ki samla ki rangba parwat ki bala kantemenro markalong isya ka jikerku ka JMC nak kemeta kitu ki parang sim kidoni ki badan ya jiduna hikmat kujoki ba kaba naya Islam nak liang joka agensi ro ngala punha hagoknya di ron katkum kompanya jom kemartan padahal Islam ni letrelang ro maka ron India nak kamta man kam punha penbit penbian ya kedikaran kami bedor katkum kedikapuan kejoni kementan kumtana yang demi ke Agency for Sustainable Development Initiative KCP nasani ikat bangwe ikinomare bade baro kibran ke isnom museum bagi ini nak kemata ki parpri dan juduna hai khatman an kesalam nak kemata joki lingba jong kini ke program kaba min pelong papinya snok tilang bangi agwa kla ban register kum kinoni simeta agwa pai sa website kejuni kawa website kanong kani www.afsdi.org but kla ban page naga website de Run India www.runindia.in di naga ki jepnya bet yang ka run ki kerdan dan ki kategori but ka road ke bangi deban niat kesini komangau mengidan dengan bagi Reverend BCM kepada convener juga Operation and Facilities Committee dengan kepada membatai kami habedai Katway Batman kesnam ia penong ia kini gerak matno akilai tadi kesnam Islam arza arko FY yang syurna dan penong nomor ketujuh jindon jongka COVID
Genre ni beteng ni naru kesem arza katway bat hadu mentah kini kini sin ke bakat lai ke bagi wak penong yang kini Shillong Run 10k but tangkin giat dengan cuba tay yang kebede bat kini Shillong Run ke beningkong kumno ni register yang tadi nak ke bentah bani mentah kini Shillong Run hadu ni kesem ni lihat betang ke online registration but yang ke pilak ban led syakin ki arti di website nak ke bentah ban yo yang ke ban register ke beningkong kumalon ni pastor mentan pilak ban led ke website jong ke Run India www.runindia.in dan ni pilak ban led ke website jong ke agency www.afsdi.org di hagen ke website ni labu igi details baru nadu ke ba kumno kan register ya lagi igi rules and regulations ki ba pilak ban page nang bapilak ban sungtu kumno manisya mentah hakabi day bat kini karon namar kini kamde syuk kesin ke balingkong dia kumta ni la syubu pe hantu di rules and regulations ke bani nget bagi manisya mentah haswa bakin register ya lagi kin pet ha ya kini rules and regulations ki badan hantu hapo jong kini ke website dia nak mentah ki kerdan lani ki kategori ke bagi penong nak mentah kini karon kidan ki nyok tu ki kategori but kumjuru hagabi day but ke registration fee meskwa membatai dan ke jeng pair jadi brief benda ke jelang ke jongi but ki pat ke benda syakabar jong ke jelang ke dan ke jeng pair hagabi day but ke jeng seal ke pai registration but meskwa membatai ke kategori ini ni don yo ti kategori ke beningkong ke long ni kena ki bahapok khat san snem but ke pai registration nak bentar jongki jadi bahapok ke jelah ki dai lai spark tingka but ki bani syabar ke long sau spark tingka ke kategori ke baan ke dai brand kat san but kat plus nem ke ni ke long nak bentar ki senrang kentai but kumju ru ke under 15 ke long ni nak bentar ki kentai but senrang but ke pai registration ke long sau spark tingka nak bentar ki local but nak bentar ki wei pat ke bani syabar ke jelah ki long san spark tingka ke kategori ke balai ke long kat pra do lai pesan sedang ya kini rumi bo ya ka kum open category ke bagi we pilak Malaysia mentah hakani ke bon ki bahapok lai pesan sedang kilak Malaysia mentah hakani ke open category but ke pai registration nak mentah kini ke long class park nak mentah ki bahapok ke jelah but syajar nak mentah ki ban syabar ke jelah ke kategori besar ke dari lai pesan do sau pesan sedang kini ke long real spark nak mentah ki ban jelah ke pai registration but ki mana bar ke long new spark kewei pat ke kategori ke dari sau pesan dan pesan senam kini kalau real spark nak bagi local but new spark nak bagi mencoba ke kategori ke real ke dari sau pesan dan pesan senam kini kalau real spark nak bagi local but new spark nak bagi ki bei pat ni don ru ki arti ki kategori nak bagi ni parliament sim ki badan ki junduna hagi department jongki ke bagi tip ki person with disabilities ni don arti ki kategori nak jongki kita kiba hapok khatsan senam ni ongi ki junior but kiba khatsan senam sheneng ki senior but nak bentar jongki kanumdan kanu gunu ke bayrum dan kanumdan kanu gunu ke registration fee ke bagi ishim but kanong free nak bentar jongki di ndrei nak bentar jong baru kita ishim bentar ni bu yang ke timing chip hagi chest number ka bagi kila ban tip yang timing ke jongki nadu ki person with disabilities su kila ban tip yang timing ke jongki ke bagi ki bare but ketarik ke bakat do ke bangi ibu ban penkut ya kan registration kan dia yang ke akhirnya tarik ke jong bulan Julai jong ke senam ahrazar akhir rio buat ni lah play ya kan registration nak mentah ke bahas CTO tam kita ada tribun ki bah register but ringin film yo ban limbang ni press conference di limbang ni ke lat kubor ni pentip syabaro ki bah don jumbat Malaysia mentah hakan keran apabila ban register mentah ni kita di website kita ngalapatai Shopee. Hakabai pat ke root na kabenta kenika Shillong Run 10k ahazar akun rio kalong kumjo hi kumakalong Islam ki berdep na kabenta ki senior na kabenta ki weki kategori ke root kan ngin sedang nang tai na SRGT parking lot polo na tangan ya ke Laumali minwan sa ke community hall Jiao Lumpelan na tangan kiyo sa Jiao St. Joseph Jiao Chapel Road, Jiao Pedeng, Nimi Syarat Samtia, Waindo, Sok Sun, GS Road, Kendai Lat, Nanti DC Office, Raj Bhawan, Barik Point, Malki Point, Dan Kitty Point, Don Bosco Square, Shillong College, Shillong Commerce, BGT College, BK Bajuria School,
ke South Furlong, ke Pulau Besar, bat ngin biang hapo SRGT parking lot Pulau. Tika route bat nak benta ki on the 15, bat kumjuru nak benta ki person with disabilities yang sedang nginamtai na SRGT parking lot Pulau, ngin mi Shalau Mali Community Hall, Jiao Lumpelan, Jiao St. Joseph, Jiao Chapel Road, Jiao Kedeng, Resam Tia, Waindo, Sok Sun, GS Road, Kendai Lat, bat nak Kendai Lat ingin dan ke split nak benta ki senior bat ki junior, haka bagi junior kin hap man shim ya tu gelenti ka man mi sya Pegasus Hotel, kin hiar sya Hotel Pulau Tower, Pulau Besar, bat kin semi yang hapo SRGT parking lot. Di kandan ke cash price nak benta jong kin ke job, hagin ke jinga mare, bat hagi kadang ke papier tin rain nak benta gani ka open category, khatsan do life san snem ka bangi shim ka kum ka open category. Yaki shenrang bagi kentai ke cash price kan long kumye, yaki bawan first kan long 100,000, ki bawan second kan long 100,000, bat ki third price kan long 100,000. Bat nak benda ki wiki pat ki category, ki bawan first kan long 100,000, second 100,000, bat ki balai, ki bawan third kan long 100,000. Kandan ru ka consolation price nak benda ki job nadu ke kerdan ke besar, nadu ke kerdan ke nyong, tang ya di kategori kita kibahapo khatsan snem, khatsan do khat plus snem, khat pra do life san snem, but yaki person with disabilities yaki ingin ai yaki consolation prize kibayo haka fourth position do 7 position. Ndai nak benta kibai pat kategori kibala kam he ingin ai tadi one first second third. But kandan ru ka gajing ai yaki medal nak benta jong baro kiba complete ya gani ka run kinyo yaki medal. Ngan ai yaki t-shirt sebaro ki nongi mare bat kumta ke jengkerpat kalong ba yaki nongi shimenta ki bala dep pan register bat yaki tur ki pan nang register ke jengkerpat ko jongi kalong ba pila man shim yaki niki chest number bat kumjuru yaki t-shirt bat yaki wei pat ki bangin ai nak benta jong pi bat nilabu ini tarik ya ka pin man shim yaki ni hakalai po bat kalai ko tarik ko jong Julai jong news nam anazar akun rio nadu ko por shi po bujin khatwei bujin step hadu ko san bujin jamin ya ka pila man shim na ko office jong KGP Silat Satni kepada mission compound hajan jong ke school KGP Girls High Secondary School tiga juga part ke jongi ru limba ke lima ke lat patai kubor kanong ban kerpat ipi kinong shimenta bapila ban shimenta lemba ni ke shalong run anazar akun rio kajing shimenta ke jongpi kalong rukum shimenta ban amin sim na kebenta kini ki parlok ki jongi ki badan ki jingduna ki khatmet ki jongki ban kalong rukum kajing kershalem na kebenta ki project jong ke KGP Silat Satni ke ba mitrei limba ya na kebenta jong kini ki parlok ki jongi ki badan ki jingduna ki khatmet tiki na kebenta ki runners lani na kebenta ki long shimenta ki participants kalong ba ki long shimenta ki ban hongbet ki chest number nomor ba kumangal om nile di timing chip hak kebakan ri ya ketuka time ke jongki badde na tarang ke pat di long shimta bakim dei ban law ya ke chest number chilenter ke jingmare ke jongki bat kilong shimta ki di ban cross ru ya baro ki checkpoint ke bangi labo nang tangin record ru ya ke chest number jong baro kilong shimta na ta kilong shimta ki dei ban wanra ki birth certificate kat kum ki category ke jongki bat ki brio ki ba don ke jinduna ki khatmet ki person with disabilities ru ki le banwan ra ya ki disability certificate ki jongki bat nak beta ki nong ya mare kan don ru ka marking hamang ke 1 kilometer ha ka bangin bu ki jingpet i bagi ladap ban mare 1 kilometer kilometer makan ki 10 kilometer karan bat kumta hamang ke 1 kilometer kan don ke ni ka marking la ni ka bangin bu kenang ki nong ya mare ki tip ya ke jingpet ke jongki te sa sisin ni ai kublai na kanta jong yusan sao san a rio we pat number fra kandai nyo sao nyo rio be san fra a but we pat kandai sao lai rio san nyo a kita kino ki number ki pi pila ban yo shu e tip aga be de pat connection long run lan pila ban le check the website jong agency www.afsdi.org di sesi kanong shitrik upnai August jong bisnem arja rio ti kumong ong min sedang ni karon ke polsan shiteng ti ki nong yamare ken hampan report shiteng kita show report pan kita kalong ha ke por
sang berjaya step. Jadi kita kita kiji penting kepada kam, naga bentar ki participants, Indonesia bentar hari ke long run asal